Ушул жерден байкалат, экзамендан өтпөй калсаң, мисалда бул деген ошондой эле ахиретте дагы не кылабыз? Экзамендан өтпөй калабыз. Ал жерде тилден суралбайт экен, жүрөктөн суралат экен да. Жүрөгүңдө. Assalamu alaikum, бир туугандар. Куран жарыш эки түрдө өтөт. Жатка окугандар жана Куранды карап окугандар. Куранга катышуучулардын каттоодон өтүшөт, иншалла. Балдар азыр каттоодон өтөт. Нар жактагы 12 жашка чейин жазат, бул жак 13төн өйдөсүн жазып атат. Фамилия Кудай кааласа жыйынтыгын көрөсүздөр. Нурга иман келтиргиле dedi Аллах Таала. Нурдан максат ошол биз сүргөн нурга, Куранга иман келтиргиле dedi Аллах Таала. Демек бул Куран Аллах Тааланын бир муъжиза болгон сөздөрү, ошол нур болуп эсептелет турганда, нурду Аллах Таала ошондой таза болгон жүрөгкө берген Аллах Таала. Кимден ким ошол Куран жаттайм деген болсо, же болбосо Куранды түшүнүүгө аракет кылам деген болсо, албетте ошол эң биринчи адам ошол жүрөгүн тазалаш керек турганда. Жүрөгүн тазалаган болсо, мына ошондо Куран ошол адамдын жүрөгүн онушат экен турганда. Ошондой эле ар бир иш, ар бир жыйын Аллах Таалага мактоолорду айтылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтылып, мактоолор айтылып башталган болсо тугандар, ал иш аягына чыгат дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан ар бир ишибизди ошол бир бүгүнкү азыркы боло турган ишибизди бир Куран менен баштайлы деп турабыз. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabail 'azim alladzi hum tarqun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun annal al-ardi hada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ونجمنا زجاجا من خيره حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الوحي كان ميقاتا ويوما وهو Maşallah. Qancha yoshda ekan? Qancha yosh? 3 yosh. Maşallah. Shular shundan ulgu olish kerak da. الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فيزكى بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا ثم كان من الذين آمنوا من الكفار يضحكون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
اذهب إلى بالمقدس طوى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإثم المنفوش كأنما سويت موازين. Maşallah, oldu. Bitti mi? Aklıdayken biz kalkacağız. Maşallah Balgarka uttu oşun nime oldu? İkram menen Kur'an okuyunca yarışta ikinci orunda ile geldiği için Abdurrahimov Nureli Siranakır ikinci orunda Nureli. Bunu da Balgarka o. İkram menen Kur'an okuyunca yarışta birinci orunda ile geldiği için Beknur Bek Sultan Siranakır birinci orunda. Maslahat. Kur'an oku boyunca yarışta 12 yaştan şimdi onlar arasında ikinci orunda ile geldiği Bular jatqa okuganlarmı? Bular Buna gel. İkram menen Kur'an oku boyunca yarışta 12 yaştan şimdi onlar arasında birinci orunda ile geldiği için Cumhuriyet Bekir Multilek Siranakır. Oh maşallah. Birinci orunda Ata o жаш балдар аштауын қойып, телефон алып қойыңыз, чурқасына да. Барсына болсын. Чистый мұсылман болсын.
Maşallah maşallah. Umarov İshak. Maşallah maşallah. Ahmet Yasin. Adilbek. Maşallah. Ya maşallah dep durlar ya. Allahu ekber. Takbir. Takbir. Bek Nazarov Cuma Sayan. Allahu ekber. Kamilcanov Usman. Madaliyev Ali. Orozbekov Nurdin. Subhanallah. Rajabov Nur Muhammed. Hamidjanov Dilek. Subhanallah. Zandiyev Abdullah. Torabayev Umar. Korbuyev Eldan ekan. Absaliyev Mansur. Masud Aliyev Musa. Turgunbekov Nurislam. Jorobekov Nurtilek. Maripjanov Nur Emir. Maripjanov Nur Amir. Akarlardan apa? Gorbuyev Abdullah. Abdullah. Badrbekov Asqar. Abdubekov İmran. Акыйкатта Куран тууралыкка алып барат жана жакшылык кылган момундарга зор сыйлык болоорун сүйүнчүлөйт.